uravuga iki ku bantu bagiye b'abanyamurenge bagiye gushimira president w'u Burundi? Ndi mukubona abantu babivuga bakibagirwa ko ari president w'igihugu wato. Uriya ni president w'igihugu wato. Mujye mugerageza kwirinda kwibasira abantu. Hari ibintu boshimira Burundi. Ariko se abanyamurenge bokimushimira kuko yatowe n'abarundi nibayoboye. Ababo bagiye kumushimira kuko yabahaye amahoro y'abarinzi. Oya ndaza kukigeraho. Kandi ingabo ze zigosa abanyamurenge. Ndaza kukigeraho. Ishaka biri bo mushimira. Hari abavuga ko ibibazo byinshi biba muri Kongo biterwa n'u Rwanda. N'ingabo z'u Burundi hariya zirwanya abanyarwanda. Ubyo bivugaho iki? Kuko abo bagiye gushima nico basobanura. Ugize neza. Tugarutse kuri wewe Apostle. Hari abumva yuko kuko ibi subwa mbere ubivuze mu bakumva izi analyse zawe zidafite ishingiro kuko uri umuturage w'u Rwanda utuye mu Rwanda wanavuze yuko we watahutse watashi wanyu uvuga gute ngo birwaneho utanze n'ingero z'abari ariko we utari muri abo ngabo kubera ikutari. Reka tuvuge ku buhanuzi. Urumwe mu bantu bavugwa yuko bagira impano y'ubuhanuzi kandi iyo mpano muri iyi minsi isa nkaho yakuze yangije societe kuko abantu babivuga ngo yasenye imiryango abandi ikabateranya kugeza ubwo muri societe ifatwa nk'ikintu kimeze ukuntu kubera ko abantu batinya abahanuzi. Apostle, hari abavuga yuko ugoye kugeraho ati ufite ibizubahiro byinshi cyane kugeraho biba bigoye, ubivugaho iki? Urumva wewe wabibonye ute? Of course ubukene ni danger ariko ubigaragara umeze neza uri mu pasiteri bato bakize bameze neza wewe wakoresheje iki? Impamvu yatumye yanyuma ashaka gusorezaho nubwo atari zo zonyine nuko abantu ntibagisenga. Abantu ntibagifata umwanya bonyine ngo bafate umwanya wo gusenga. Kubera ko rero bene ngango babonye ko abantu gusenga babiretse bakoresha iyo turufata ndagusengera kandi ndamange biracamo kandi mwumve mbakubwirije. Uratekereza ko wowe nk'umunyamakuru wowe bimenya kurusanje pastor? Ingo zarashize ibintu bihari ni ibindi bakutubwira bimeze gute? Oya bimwe gasivya kuri kamera. President Kagame mu muje w'abanyamurenge mu mugabo wagize ishamarira ubwoko bwacu. Ku muntu utemeranya nawe akavuga ngo uvuze ko President Kagame ari umubyeyi w'abanyamurenge ivyo wabasubizaho iki? Aba banyamurenge nibo mvuga. Ndakubwiza ukuri buriya abazungu kugira ngo bashireho umupaka w'u Rwanda na Kongo uwo ni umushinga bize imyaka 25. Imyaka 25 kuva muri Conference de Berlin yo mu 1885 kugeza mu mwaka w'1910 nibwo bashizeho umupaka ugabanya u Rwanda na Kongo. Barimo biga strategy z'uburyo bagomba gutanya abantu. Of stories. Ndabaramukije nso kunzwe Afromedia Live ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza nkuko bisanzwe ni kuri Afromedia Live hamwe na Director Gabi. Uyu munsi dutewe ishema no kwakira umuntu udasanzwe mu kiganiro cihariye exclusive interview. Ni Apostle Christophe, umuyobozi mu by'umwuka, umwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko kandi ufite ijwi rikomeye kandi rigera kure mu karere. Ni umushumba mukuru akaba n'umuyobozi wa Calvary Wide Fellowship Ministries. Usibye inshingano z'ubushumba, Apostle Christophe azwiho kuba umusesenguzi udaca ku ruhande ku bibazo byugarije uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko ku birebana n'umuryango w'abanyamurenge akomokamo. Ni umushumba w'umujene benshi mukunda cyane kandi mukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Mu byubahiro bye n'ubunararibonye bwe mu kuyobora abantu ni mu kiganiro cye cya mbere hano kuri Afromedia Live. Ndabararikira gukurikirana iki kiganiro kugeza ku musozo. Uyu munsi turasobanura ibihe turimo ku itorero, ubuyobozi n'umutekano mu karere. Bimwe biraba bikomeye kandi yatwemereye kuko aza kuba yisanzuye kugira ngo tuganire nawe. Ndakurarikiye rero kugira ngo tubane. Muraho neza Apostle? Muraho neza. Shalom shalom. Yego, ni amahoro. Ni amahoro, tumeze neza. Umeze gute? Tumeze neza turashimira. Karibu kuri Afromedia Live. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze. Yego.
nubwa mbere tugiye kuba tuganira kuri Afrimedia Live ariko nifuzaga ko utangira wibwira abantu badutwikiye abakunzi ba Afrimedia abakubonye bwa mbere se n'abasanzwe bakuzi ariko mutaraganira nkuko twicaye. Nitwa amazina nitwa Sebagabo Christophe. Ndi umushumba. Nyoboye umuryango witwa Calvary Wide Fellowship Ministries. Korera ahantu henshi hatandukanye ku mugabane wa Amerika, muri Europe, muri Afrika. Turashima Imana. Ndi umugabo wubatse, mfite umudamu n'abana 4. Imana yatugiriye neza. Ntuye mu Rwanda i Kigali. Naho dukorera umurimo w'Imana, siege yacu niho iherereye. So ndi hano Nairobi mu butumire naje mu usengera kora ordination y'umushumba Joseph. So muri make nibyo. Murakoze Gabi. Murakoze cyane. Ku nshuro ya mbere tuguhostinze twakunda ko uduha biography, umwirondoro wawe buke, background yawe buke, uko wahamagawe nuko wisanzura umushumba ushumbiza amatorero abakristo benshi hirya no hino ku isi nkuko bivuze muri Calvary Wide Fellowship Ministry iherereye hirya no hino. Nkunda kubona mu Burayi mu bihugu bitandukanye kandi uracyari umujeni ko bigaragara. Wahamagawe gute kugira ngo wisange muri umwanya ukomeye gutyo? Murakoze cyane. Background yanje jewe ndi umuntu usanzwe. Ndi umuhungu w'umugunga wavukiye muri Kongo y'Umurenge, ahantu hitwa ku Kabara, ariko nkurira mu Minembwe. N'ubu ni haba umuvyeyi wanje umwe sigaranye ari ubundi aherutse kwitaba Imana 2024. Ariko mama ni yari n'umuvandimwe mukuru wanje n'urugo rwa murumuna wanje. So 2003 nibwo nageze mu Rwanda kwezi kwa 8 kurangira. Ndiga bisanzwe icyo gihe ari nkiri muri Troncome, ndiga mu cyiciro rusange ndakomeza cycle supérieur niga bumenya muntu. Hanyuma ngira amahirwe mbona bourse cyangwa ngira uburenganzira bwiga mu mashuri makuru ya leta. Niga uburezi muri Kigali Institute of Education. Hanyuma ngenda niga n'izindi courses zo gukomeza ku upgradinga ubumenyi abantu baba bafite. Ariko kubijyanye rero n'umuhamagaro mwabajije, Imana yantoranije mu bubasha bwayo no mu nzira zayo no mu buryo bwayo ntazi. Nkiri umwana mutoya iri muri primaire kuva 1993 mu kwezi kwa 12 nibwo bwa mbere nanditse amandiko. Kandi iyo bavuze amandiko urayazi. Amandiko rero nibwo nayanditse bwa mbere, mbona barayasobanuye, mbona avuyemo message zimwe zanjye kandi zaranabaye. Yavugaga gute? Yavugaga ku bihe byenda kuba. Urumva hari 93 mu kwezi kwa 12. Uwo muntu wasobanuye ayo mandiko yavuze ko December cyangwa kwezi kwa 12 kwa 1994 hazagera mu Rwanda ubutegetsi bwarahindutse. So icyo ni kimwe n'ibindi byinshi birimo iby'umuhamagaro wanjye, birimo n'ibindi by'abandi bari barahawe. So kuba icyo gihe rero nakoreraga Imana. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Mu by'ukuri nari mfite imyaka 6. Yes. Nuko uza kugera kuri uyu mwanya gute? Umuntu akureba uracyari muto, uri umujene, reka nkoresha iryo jambo nubwo kuri benshi uri umubyeyi, ariko ubuvyeyi si ubusaza. Uri umubyeyi wa benshi ariko w'umujene. Wisanze mu mwanya w'icubahiro ukomeye gutyo gute? Uyu mwanya sintekereza ko ukomeye. Yo kumva ko ukomeye, ariko siko mbitekereza cyane. Kubera ko kuba umushumba no kuba umugaragu w'abantu. Abantu bo bitekereza nyine gutyo bitewe n'impamvu runaka.
ariko reka tuvuge ko ari uko bimeze nubwo mu by'ukuri kuvuga ko hatabayeho impinduka umuntu yaba abigize ibyo yirengagiza habaye impinduka kandi ziri positive byavuye ku gukurikira umuhamagaro of course numvaga kubera background twabayemo natekerezaga ko gukurikira pastorale narebaga pastor nkabona nabakene nkareba nkabona nti c'est pas quoi moi numvaga nubwo Imana yabivuze nzagerageza kubikwepa nkagerageza ariko Imana yagiye imba hafi iranshoboza kangarura mu buryo bwayo kubw'ubuntu bwayo bitavuye mu gukiranuka cyangwa ikindi cyari cyo cyose hisanga nakomeje umujyo w'umuhamagaro gukomeza rero muri uwo muhamagaro byatumye nyine Imana ikomeza kumpa iyo exposure kubera ko nakomeje umurongo narindi uvuze ikintu gikomeye wenda mpita nkoraho tutarakomeza nibyo nje nateguye ati wabonaga abapasiteri ari abakene kandi ukabona nyine ubikwepa ukaba ubigendera kure kubera ko of course ubukene ni danger ariko ubigaragara umeze neza uri mu bapasiteri bato bakize bameze neza we wakoresheje iki bo ukurikije icyo bita ubukire usanga nkize mu mutima cyane kuruta yenda mu bifatika oya n'inyuma umeze neza no mu bifatika usanga nkize mu mutima cyane kuruta ibindi gusa ndatekereza ko ibihe byahindutse hari uburiganya satani yari yarareganije abantu ku kintu kijanye no gukorera Imana ku buryo abashumba babagaho nabi kandi bakora imirimo ivunanye mushumba yabagaho akitangira umurimo w'Imana ugasanga nk'abarevera babaga bari mu manama bari ho plateau yose baja za Uvira baja za Bukavu akagaruka agasanga urugo ntirwahingiwe abana ntibasakiwe abiga ntibishurire za minervare noneho kubera ko atari mu rugo ngo afatanye n'umudamu gukora umurimo ngo bashake ibitunga urugo ugasanga urugo rurakeye iyo image rero akaba ariyo dusa nk'abaguma ariko uko ibihe byagiye bihinduka haba niyo haba n'ahandi hose ku isi ibihe byarahindutse ngira ngo ubuzima bwa pastori abo ushumbye abo ukorera nabo bagafata umwanya wo gutekereza no guha agaciro cya gikorwa wakoze ndetse no mu bindi bintu bijyanye no gukorera Imana nka ibintu bya offerings mu by'ukuri ushobora guhura nawe kandi abizi ko uri umukire nawe ukamblessinga nk'ubu wabona ndi buvanga hari icuma no kuvuga ngo nivyo niho ukuri ubukire naho ngaho ariko ndakora ngewe nabaye umushumba ndi mu nzu yanjye narangije kaminuza ndi mu nzu yanjye nashatse ndi mu nzu yanjye ntabwo mu buzima busanzwe ntabwo ndi umunebwe ndakora abantu babizi barabizi bazi ko nagerageje gushakisha ubuzima ngewe nakuze n'urugo rwacu rutameze neza ubijyanye n'ubushobozi ariko mu bakire ntago bari bameze bari abantu rwose mibereho itameze neza abenshi iyo bakuze ubona umuntu ameze gutyo ugatekereza ko ariko iwe avuka mu biryo niko babyita ngo n'umwana wo mu biryo rwari urugo rugoye guterura rwari urugo rugoye guterura ndabizi ko mu bakunzi ba Free Media hashobora kuba harimo abantu banzi kuva ndi umwana twarabakene pe twarabakene nabaye umukozi nafashe umwanya wo kurera abavandimwe baye nkiri muri secondaire nkiri mu ndiga narageragezaga ngakora ngahuza nkagerageza uko nshoboye mu mavakansi ngahuza nabona amafaranga nkoro utuntu dusanzwe nkagerageza I tried ariko birumvikana Imana ikagirira neza kubw'ubuntu bwayo kugira ngo kuko hari abashobora kugerageza ntibikunde tureke kubica ku ruhande Apostle wewe
wamenye ibanga ibihe byarahindutse ariko hari umuntu turi kuganira nawe ukiri umushumba ukibarizwa muri ya kategori ya kera ya ba basaza wavuze icyo gihe ukiri umwana kandi turi muri 2026 ni irihe banga waha umuntu dukurikiye ubu nyine ukamubwira ngo nk'umupasiteri kugira ngo ntukamere nka wa wundi wasangaga abana babirukanye ku ishuri bigenze gutyo? Uburyo bukomeye kandi ibibanza byumvikane neza ntabwo aba basaza barabashumba beza ahubwo igihe n'ahantu nibyo bitafavorizaga ariko barabashumba beza bakayobora abantu gusa bari mu gihe kigoye bakayobora abantu bari muri environment batazi ku blessing. Inama rero nagira umushumba wese udukurikiye muri aka kanya abakristo ni umukumbi turagiye kandi umukumbi utanga umukamo bingana n'urwego umushumba yawitayeho kandi si ukuwitaho uko ushaka ni ukuwitaho uko ijambo ry'Imana rivuga. Buriya iki gitabo kirimo ibintu byinshi hari ubisoma akabyumva uko atekereza kuko abantu akenshi ntibajya bumva ibintu uko biri baza babyumva uko bari. Iyo ufashe ibintu rero ukabyumva uko uri n'uko utekereza hari igihe bidatanga umusaruro. Ntakubeshye habe mu ba subscribers bawe cyangwa mu ba followers harimo abakalvari n'ahantu hari abo twagendanye Nairobi wababaza singira weekend singira iminsi y'amakonji singira ijoro n'amanywa n'iri joro tuvugana na ryamye saa 9 kandi ndi hano navuganaga n'abakristo ngerageza kubitaho mvugana n'abari hirya no hino mbaganiriza kababaza ibibazo bafite tukagerageza gufatanya gusenga. Ijambo rya mbere ni kwita ku bakristo ukagerageza kubaganiriza. Of course hari abantu bagira imitima yakahebwe ariko si bose ukabitaho. Icya kabiri ugasenga ko abantu b'abanyamuhamagaro bagendana imbaraga ebyiri iyo utazifite ntabwo umuhamagaro ubyara umusaruro kandi umusaruro nshaka kuvuga hano uwa mbere si ubifatika by'amafaranga wowe ubona uwa mbere ni uko ubugingo bw'abantu buhinduka bukura. Mu Baheburayo haravuga ngo dushinzwe kurinda ubugingo bw'abantu nk'abazabubazwa. Ntabwo rero ikiza imbere si cyo dukura mu bantu ikiza imbere ni Imana itereka mu bantu itunyuzemo icyo gikomeye. Kandi Imana niyo kunyuzamo icyo utereka ku mu bantu ngo hanyuma inanirwe guhemba. Nimba za leta zihemba nimba abakorera business abantu babahemba ni gute Imana itohemba? Kandi ushobora kutaba blessed n'aba bandi wakoreye mu buzima bw'ubumana na ministry ushobora gukorera hano ariko Imana ikaguhembe ikoresheje indi gishe y'ahandi hantu ugahemberwa ku yindi gishe. Niko bigenda. Uje kubikuriza handi ubikuriza handi ntabwo c'est pas nécessairement kwa bukoreye ari bo baguhemba kubera ko Imana ihemba neza. Umufuka w'Imana ni automatique rwose. Apostle hari abavuga yuko ugoye kugeraho ati ufite ibizubahiro byinshi cyane kugeraho biba bigoye ubivugaho iki? Urumva wewe wabibonye ute? Wowe ko turi kumwe wabibonye ute? Wabonye ndi umuntu uremereye cyane? Banza ubwira abakunzi badukurikiye noneho twumva nanje nibaza kumbaza ndashiraho akanje ariko ndi kubaza ibyo abantu bavuga ubivugaho iki wewe? Abantu baza batuvuga uko bashaka ntibaza batuvuga uko turi kandi akenshi uko bashaka hari igihe kuba kutagamije cyane cyane kutwubaka. Perezida Kagame yigeze kuvuga ngo kubera iki bakuvuga gutyo kuki baguteguriza muri ba bantu bo ibyaze bikunze sinzi ariko uko mbitekereza kuki bavuga gutyo abantu ntibaza batuvuga uko anyway I'm not too available because I'm busy
ndi busy mfite paruwasi imwe iri y'abakristo hafi 2,000 mfite abandi hirya no hino hari amaparuwasi Burayi hari abandi baba diaspora bari muri Amerika hari paruwasi muri Canada hari amaparuwasi muri Kongo uzi ibibazo biri muri Kongo uzi ibibazo bihari uzi isi uko iteye mfite umuryango w'abana bane mfite umuryango wa data mugari mfite ubuzima ndi umuntu uryama uruhuka uruha urwara ushobora kurwaza ukenera gutabara abantu so uretse n'abandi naje ubwaje ntabwo nibonera umwanya uhagije so kuba hari uwotekereza ngo mbikora intentionally of course hari igihe mbona nkabona nkeneye kubanza gufata umwanya waje hari ikindi kintu nshaka kubwira abantu baba bakeneye ngo bakubone buri gihe kandi abakeneye kukubona buri gihe ni abakeneye kugira ico bagukuramo kandi ico bagukuramo si wowe si icyawe nawe uba ukeneye umwanya wo kubanza kugisaba Imana idushiramo ibyo abantu bakeneye iyo uhagaze abantu bakagoma bakaza hari igihe baza bakabura ico bari baje kureba aho kugira ngo rero ufekinga abantu baze ubaha ibyawe cyangwa ubaha ibyo ubonye ça n'a pas de sens ni byiza ngo ugire umwanya w'abantu ugire n'umwanya wo kuja ku isoko mu mwuka usenge ku isoko vuga no kuja mu mwuka no kuja mu mwanya wo gusenga kugira ngo ube empowered zambaraga burya bushoboza abantu bari bategereje babubone ko subwawe ahubwo ukomeza uhura n'abantu uraba exhausted so muri uwo mwanya rero no muri ivyo bihe ugasanga abantu ntibakubonye ariko nziko ndi mu bantu bagerageza guha abantu umwanya kuko n'urugo rwaje ndirumbona cyane uko bikwiye navuga abana n'umudamu sinshobora kubabonera umwanya uhagije kubera umwanya munini mba ndi mu bantu gusa nanone ntiwabuza abantu kuvuga ibyo bashaka buvuga ariko umutima wanje nta rubanza uciye ugize neza uvuze yuko usubira ku isoko wasubiye ku isoko kugira ngo wihishe gato uze kugaruka nico bakeneye okay reka tuvuge ku buhanuzi uri umwe mu bantu bavugwa yuko bagira impano y'ubuhanuzi kandi iyo mpano muri iyi minsi isa nkaho yakuze yangije societe kuko abantu babivuga ngo yasenye imiryango abandi ikabateranya kugeza ubwo muri societe ifatwa nk'ikintu kimeze ukuntu kubera ko abantu batinya abahanuzi icambere impano y'ubuhanuzi ni nziza ibaho kandi nk'uko bivuze iyo Imana yabishatse mu gihe yabishatse iratuvugisha iravugisha iyo yabishatse kubw'ubuntu bwayo irabikora ku kijanye no kuba iyi mpano yarazanye ibibazo si ikibazo cy'iyi mpano ni ikibazo cy'abantu twe bayifite hari abayifite badashobora kugira skills kugira ngo bamenye what to say, where to say it, who to tell, when and why. Badashobora kwicara ngo bavuga ati sikigiye kuvuga niki ndakibwira nde ndakivugira he mu buhe buryo kandi ryari ico ni gice kimwe kubera iki kubera lack of preparation lack of mentorship abantu ntabwo twagize time yo kurerwa naje kubwira nagiye mbikoramo amakosa ariko amakosa nakoze ndashima Imana ko nta muntu urampamagara imyaka 33 igiye kugera nta muntu urampamagara ngo usubire mu ico wavuze hano hose nabaye nagerageje kubw'ubuntu bw'Imana
kugerageza kubyitwaramo neza kubera ko nagiye nsengana n'abantu bakuru kumva ibitekerezo byabo ariko kuba yenda nta makosa ari grave yenda umuntu yagira ntibivuze ko wabura amakosa mu byo urimo urakora ikintu umuntu akoze imyaka 33 ico ukora nico ukoserezamo byanze bikunze ariko ayo makosa dukora yavuye ku burere buke uburere buke yenda bukaba bwova kubaturera ariko kandi hakaba n'uburere buke bwova ku kuba twebwe tutasubmitinga ngo turerwa ico ni kibazo cyambere lack of mentorship. Number 2, harimo ikibazo cyo kuba abantu bamwe bariyitiriye iyo mpano batayifite kandi ibyo ni normal abantu bazamagira ngo bibi bindi nimba umuntu ashobora gufata teni ya polisi akiyambika teni ya polisi azi ingaruka biri mu gutera akaja mu muhanda agahagarara akinjira ahantu yambaye imyenda ya polisi n'amaranga ku bintu bifatika kuratekereza ngo umuntu yabuze yo yerekera kwiyita umuhanuzi atari we ariko ubuhanuzi buri verifiable ka kuryuzi formule chimique kuryuzi bazavuga ngo H2SO molecule ebyiri za oxygene na molecule imwe ya hydrogène bivyara amazi c'est 1 + 1 = 2 ubuhanuzi burapimwa buza busohora uravuga ikintu tukagitegereza kikaba cyaba kibaye ubuhanuzi burahari cyaba kitabaye ubuhanuzi burahari ariko nimba ukivuze se ugapotosha abantu kitara igihe cyo kuzasohora kitara naringiye kwagera igi ubuhanuzi bupimirwa mu buryo busohora ico ni kimwe cya kabiri ubuhanuzi bupimirwa mu kuba buhuye n'iki gitabo ubuhanuzi bwose butemezanya n'iki gitabo ntabwo buvuye ku Mana. Gatatu ubuhanuzi bugomba kuza rubuzana amahoro nituze mu miryango ubuza bushamwa amatorero bukaza busenya abantu bukaza buzana intugunda mu bantu sintekereza ko ari ibindi bishatse gusobanura ko Imana ivuga cyose igomba korohera imitima y'abantu ibisyo bisobanura Imana ishobora kuvuga ikintu kije kuvuruga imitekerereze y'abantu kubera comfort kubera imico kubera kwinezeza kubera ibyaha kikabavuruga ariko kizanye umurongo wo kubaka kandi kubaka Imana pana umuntu kubaka inyungu z'Imana pana inyungu z'umuntu kubaka inyungu z'ubwami bw'Imana pana inyungu z'ubwami bw'umuntu empire y'umuntu so kuba byarajemo ibibazo si ikibazo gusa c'ababikora ni ikibazo c'ababyakira impamvu yatumye yanyuma ashaka gusorezaho nubwo atari zo zonyine nuko abantu ntibagisenga abantu ntibagifata umwanya bonyine ngo bafate umwanya wo gusenga kubera ko rero bene ngango babonye ko abantu gusenga babiretse bakoresha iyo turufata ndagusengera kandi ndamangenze biracamo kandi mwumve mbakubwirija mon cher gusengana n'abantu basenga tibikaveho tivyonashira ariko amasengesho usengerwa n'abantu ntagomba gusimbura yawe iyo abantu bagusengera wowe udasenga biroroshe kukuvangira ariko iyo basanze nawe usenga haba n'abadasenga uko bikwiye iyo usenga bya vrai iwawe ntibahagera ntituzaduhamagara ico dushaka tuzaduhamagara ico turico iyo usenga bya kweri uzuhamagara abasenga indirectement ou directement buriya hano aha twicaye haje indaya igatura hano hiri bwoca abasambanyi bahaje gusa
haje umunywi w'urumogi hano hafi abanywa urumogi usanga bamenye uko byageze bamenye ko yahageze ibintu bibera mu mwuka bipfira mu mwuka. Ubwo bishatse kuvuga ngo abahanurirwa gutyo abamera gutyo nabo niko bameze 100%. Nta muhanuzi w'ikinyoma woza ngo nakwegera ngo ananirwe gusensinga umwuka ukurimo. Ntibishoboka. Iyo kubesha rimwe ndiyo kubesha kabiri. Aha, ariko urebye nawe uko bimeze, abo bahanuzi babarizwa mu matorero muyoboye, babarizwa mu bikundi muyoboye, babarizwa mu bayumbe, babarizwa kuki mwemera ko bakomeza gukora ku kavuyo mu matorero mu bakirisitu mushunze kandi mubazi? Ariko kubacyaha ntitwobacahira hano kuri kamera. Turabacyaha turabarera. Kandi kureraga urerera abana mu rugo byuje kubataranga ku musozi titwobazana hano kuri kamera. Kubwire ngo naganije runakanganiza Oya nuko dukomeza kubona bikuraho kugira ngo bishire. Bigomba gukura. None se hari ibintu iki gitabo kivuga. Cyaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaba mubazobaho ngo ne bahanuzi ibinyoma bazoba. None se turahindura ibihese dushobora kurera twogerageza ariko kandi twohindura ibi. Ni ukuvuga mu bahanuzi ibinyoma bavugwa bazova no mu ikanisa. Bo kwihisha he handi. Tahandi bo kwihisha boza bakaza no mu makanisa niho abo bayishuka bari, kubera ko ikanisa ntabwo ari urugo rw'umuntu murakinga ngo umuntu aje araza yishare, ari abajura babarimo, ari abarozi babarimo, ari abakora ibiki, abantu bakora ibyo bashake bose baraza mu rusengero. Kandi ni byiza ngo baze kuko urusengero rwabo bose mbere yuko ruburwa bakiranutse, cyane ko nta n'umukiranutse mu by'ukuri bari. Abantu bose baza mu rusengero kugira ngo babe empowered kandi habeho mindset transformation. Tuvuge ku rubyiruko ruri kugenda rumera gutyo cyane, ni ukuvuga ngo ushatse gukizwa wese yumva ashaka ya mpano. Ni ukubera ko ari izo ndamu bazibonamo, ni ukubera ko hari icubahiro kibamwo, mubona iyo abo murera benshi kuki bumva ko uwo muntu aba ari uburenze cyane, ari nkawe mukirisitu, akaba ari nkawe ufatwa nk'umukirisitu kurusha abandi wabashije kugira ya mpano y'ubuhanuzi? Ntago buriya gukizwa ni urugendo. Umuntu arabanza akakira Yesu, nyuma yo kwakira Yesu akaba transforme. Iyo wakiriye Yesu tugenda urugendo rwa transformation rwo guhinduka, byanze bikunze wo kuyita nishu wo kuyita izina ryose ushaka. Ariko umuntu watangiye urugendo rwa transformation agira ibyo atinya, agira ibyo yubaha. Kabiri, ubwo mvuze ko abantu bihutira kwiyita ayo mazina bataba baratangira urugendo rwa transformation. Tuvuge kuba bifite hari uburyo bafatwa nkaho aribo bakirisitu cyane, yewe nabo bakaba yo kwiyumva nkaho nyine ari we kubera ko yagize ya mpano kandi koko arayifite. Yo kwiyumva gutyo kandi agafatwa gutyo n'abatarakuze n'abatarakijwe. Ariko umuntu wasobanukiwe wakoze ico bita self awareness, the process of self awareness, ubuzima bwo kwisobanukirwa. Umukristo wisobanukiwe ntabwo umukangisha ikintu cy'impano. Bazoza babeshetse mu mitwe. Hari abantu babeshetse aho biroroshe kubabesha. Ariko umuntu wakijwe bya vrai tiyo guha agaciro aha yabona utagafite. Abagafite baragafite, n'abatagafite mu maso y'abantu bagafite mu maso y'Imana baragafite, nubwo isi tobamenya, nubwo batobabaje kuri kamera nk'uko. Imana irabazi kandi baragafite, n'uhuye nabo azahura n'abakabona bafite ico cubahiro, bafite uburemere. Apostle, waba ubizi yuko ingo nyinshi hano hanze zimaze gusenyuka kubera iki kintu? Zibuze hari testimony bifiteho? Uratekereza ko wowe nk'umunyamakuru wo bimenya kurusha nje pastor?
ingo zarashize ibintu bihari ni ibindi bakutubwira bimeze gute oya bimwe gasivya kuri kamera n'abakristo turi kuganira niba abandi n'ubundi bimwe sivya kuri kamera parce que tubivugire kugira ngo icyo kibizimbye abantu byibuze societe igira ico yunguka ko turi kubaka. hari abantu badatinya kuza akabwira umuntu w'umudamu umaranye n'umugabo imyaka 10 bavyaranye 5 akamubwira ngo uriya mugabo si uwawe ngo n'Imana imbwiye ngo uriya mugabo si uwawe aho nakubwiraga ngo si ikibazo c'abavuga gusa ni ikibazo c'abumva uryo babwiye nawe akamayicara ngo nibyo umuhanuzi wabivuze ariko umuhanuzi avec quel verset biblique ni ikihe cyanditswe gisupporting ibyo bitavuze kwicara gusa imiryango yarasenyutse umuntu arishara akavuga ngo papa ni umurozi runaka ni umurozi akabwira umugabo ngo umugore wawe ni umurozi kandi ibindi bivuze ko badahari barahari ariko se kandi abo bahari ni abagabo bashatse ni n'abagore bashatse ariko se nimba ari nawe wabaje gutegura ujye ugiye kubwira cyangwa wabonye ko ari ngombwa kubimubwira kubimubwira bimufasha iki niho nakubwiye kare ngo ico uvuga ubwira igihe ubivugiye uburyo ubivuze naho ubivugiye hari igihe biva ku bumenyi buke hari igihe biva kuvangirwa ariko kubwiza ukuri imiryango ifite ibibazo kandi ntutekereze ngo twe nk'abapasiteri ngo twobishobora ntitwohangana n'ibihe ntitwoshobora ibihe none abantu bakora iki babyitwarimo gute fata urugero barakubwiye ejo umuntu aragera guhanuriye kandi akubwiye ibirizo arakubwiye ati umubyeyi wawe ni umurozi niwe uhawe kurogera umwana wabigenza gute jewe babimbuye dufata urugero rwanjye tureke kubishyira ku wundi ngomba kumenya ko ari byo koko kandi nyuma yo kumenya ko ari byo hari uburyo nurwana iyo ntambara kayirwana mu mwuka kuko intambara y'umwuka izirwanwa mu mwuka kizirwanishwa amagambo n'ukuri hari abakubita ababyeyi babo hari ababasohora bakabirukana asanzwe ari umupanga yaba muwanje barabimbwiye nkamwangaza izo testimony turazifite turabibona aho uretse kuba kandi wenda nta na verifiye ngo nsange koko niwe ariko bambwiye yuko ari uzundogera umwana ikibazo kigahita bikaba birangira banza wumva iki kintu ashobora kuba ari nawe tureke kuja muri kote yo kubihakana cyane ngo twumve kubera ko barahari navuze yuko urugero mvuze barakubwiye ngo niwe kandi niwe wabyitwaramo gute uko byagenda kose nakubwiye ngo intambara yo mu mwuka izirwanwa mu mwuka ntabwo kumuta hanze no kumwirukana mu gihugu kumutema oya dukoresha ijambo kumwirukana arivyo byo kurinda kuko imyuka ntizirwane ntabwo ibidutera ari ibitwegereye ibidutera ko bidufiteho axe byaba biri hafi byaba biri kure bidutera ko bidufiteho axe gute yagiye axe bagiye gufiteho nigihe nakubwiye ngo intambara zo mu mwuka nta gihuzu uryama ukarota uri aho wavukiye abantu bahura n'intambara z'imyuka mibi ntabwo baza barwana gusa n'imyuka mibi kuko ibegereye imyuka ntigira imipaka imyuka ntizitinya urugingo wakinze ntabwo izitinya ikote ryiza ntitinya n'amahanga ngo wimuse wagiye kure intambara z'umwuka bazirwanisha umwuka baja mu mwuka bakaba barazihunze neza iyo ugiye mu mwuka ugasenga ubuhunze kure kandi ubutsinze intambara z'umwuka ariko iyo ugiye gukora ibidakorwa ngo ukarwanisha umubiri ugafata ibyemezo bitahanze urugo bifata mama bikamwexposa ku isi iso ukamwexposa ku isi
ukaba ugafata abana ngo ntibazogera kwa nyirakundi ntibazogera umugore wawe ntazagera umugabo wawe ukamuca kuri bene wabo ugafata urugo ukaruca ku bantu simpamya ko ari iby'ijambo ry'Imana rero kandi simpamya ko hari ico bitanga nta musaruro urambye bitanga umusaruro urambye wo gukemura intambara z'umwuka wo kurwana intambara z'umwuka no kuja mu mwuka nuko umunyamasengesho ukegera Imana uko usenga wegera Imana uhabwa imbaraga n'ubudahangarwa imbere y'ibigutera ariko iyo ukomeje gutekereza ngo urwanisha ubwenge bwawe n'imbaraga zawe ubikoramo amakosa menshi ahubwo bigatanga access kuba gutera kuruta uko bikurinda access z'abagutera. Nihe nama wagira abantu noneho tugarutse kwa Kristo kuko ababashuka bo wavuze ngo bene ngango barahari hano hanze baruzuye bashukwa gutyo babashuka babagira gutyo ariko uyu mukristo kuko dufite imiryango ubu nyine yasenyutse yashize kubera iki kibazo cy'ubuhanuzi no gukura ibiheko no kugira gute ababwirwa ngo avandimwe babo barabaroga ababwirwa ngo bagira gute imiryango ntikivugana tukija mwa mukuru wawe muri umuna wawe umuvandimwe wawe ngunywa amazi kandi mu mico kinyamurenge hari uburyo byari bisanzwe bimeze unsuye ngomba kukwakira ariko muri iki gihe kunsura unsuro uvuga ngo naje nariye kubera icyo kibazo nicyo gitangaho nk'umunyamurenge kandi w'umushumba. Abantu nibasubire kuri iki gitabo basenge nivyo biruzi nibasubire kuca ijambo ry'Imana rivuga bave muri bambwiye numvise narose nasenze baje mu mwuka cyane kandi dusubire kuri iki gitabo ndeke kwikuramo twese kubwoko bwacu dukeneye gusubira ku mahame y'ijambo ry'Imana kabiri dukeneye kuja mu mwuka tugasenga naho ibindi nta musaruro bizotanga communauté yo izakomeza igira ibibazo ariko ikindi yenda tutokwirengagiza n'ibya bindi nakubwiye ntaho twohungira ibihe bimeze uko bimeze kandi ibihe biza biduhererekanya kimwe kikadusingiriza ikindi kikadusingiriza ikindi ntaco gukora ngo of course we have to try titworeka ngo duterere ariko ibihe niko bisa niko bimeze. Tukiri kuri ico kintu n'ubundi cibihe iciza nakunze turi kuganira kandi uri umunyamurenge societe y'abanyamurenge kiragenda yangirika reka ribo tuvugaho nubwo nabandi ariko bimeze ariko turavuga kuri aba cyane tuguse nk'abatinzeho basanzwe ari abantu bafite umuco nyine mwiza umeze neza ariko aho ibi bihe bimeze urubyiruko hano hanze rurasase hari uburyo yewe si rwo nyine n'abantu bakuru kubera uyu mujyi kubera ibi bihe nihe nama wotanga kugira ngo iyi societe ikomeze gusa neza? Nubundi nta yindi solution abantu bakeneye kumenya ko tudakwiye kwigana imico yaho twagiye twisanze ino muri iyi miji ya za Nairobi mu miji ya za Washington mu miji ya za Kentucky mu miji ya za Bruxelles n'ahandi kubera ibi aho hose uja kaha Nairobi hari umuntu kuva kuri sekuruza ciwe ca 20 naha yabaga Nairobi nawe ni hanakiwe aragenda yagera hanze yahareba akavuga ati reka agataha ariko twe twarangajwe twakurijwe mu butwara ubu nonaha tufite n'inzira yo kujana tugeze ni Buvira tibikunda turi oblige yo gutura ahantu tutazi himico idahura niyo twari dufite kubera ibihe byatugezeho ariko uko byogenda kose inama ya mbere ni ukugerageza gusigasira umuco wacu icya kabiri ni ugusubira ku ijambo ry'Imana
rikatubera umucyo, rikatubera umuyobozi. Gatatu ni ugufata umwanya wo gusenga, kubera ko amasengesho niyo azahindura ibihe. Niyo udukuraho iyi nkota y'ibihe nta bundi buryo. Kandi tukagerageza gufatana mu nda, kuko hari ukuntu umuntu umwe asitara mu bintu tukamufata tukamukwiza isi. Uri kubona nko kuvuga ngo umwana umwe w'umukobwa akoze rere runaka, abantu ko barahererekanya uriya mwana afite kwa nyirarume, uriya mwana afite iwabo, uriya mwana afite ababyeyi, uriya mwana donc ntabwo abantu bakigiri ikintu cyo kuvuga ngo ke ibimugwiririye reka dukingirize ejo byose byogera iwaje undi nawe akakingiriza. Abantu bakeneye kuguma ku mucyo, abantu bakeneye gusubira ku ijambo ry'Imana rikatuyobora, ko kandi tugafata n'ibihe tugasenga, kubera ko ce n'est que la prière qui change le temps et les circonstances. Murakoze. Ikica abantu basirikira bambaye ubusa mu gitondo, nimugoroba hakasohoka undi, ejo hagasohoka undi, ejo bundi hagasohoka undi, imiryango igasandara, ibintu bikaba ibindi. Ibi bintu biri guterwa n'iki kugira ngo bikomeze gukura gutya ku bagabo, ku bagore, ku bana, ku bakirisitu mushumbye, yewe bigeraho n'abantu babashinja abashumba mukigira umuco wo guhana n'uwo muntu, wenda niyo mpamvu ushobora kuba mwariraye nama. Ibyo byose nakubwiye ngo ni ibihe. Titwohangana n'ibihe, titwohotora ibihe, amaboko y'ibihe araremereye. Cyo ni kimwe. Icya kabiri ni imibereho. None se umwana uri mu mujyi, ababyeyi ntibakora, ni ukora, yakorera ku masaro yenda byanze, ahuriye n'umuntu. Cya gatatu ni ya lack of discipleship navuze. Nta mwanya wo kurera uhari, nta mwanya uhari wo gufata umwanya ngo ukuremo umuntu ikintu icyo bita the process of learning. In the process of learning you learn, you unlearn and relearn. Wigisha umuntu umukuramo n'ibyo yari yarize bitari byo, nyuma yo kumukuramo n'ibyo yari yarize bitari byo ukongera ukamuri educating. Kindi hari n'umwuka uhari utari no kuba Kristo, uri no kubashumba bashumbye baba Kristo. Why not? Ibyo bihe kandi byaje ngo bifata abantu bamwe, biri ku bantu bose. None tureke kuko ibihe bihari ntibizo wari uburangare bw'abashumba n'abavyeyi. Oya, kuri iki kintu titworeka. Dukeneye gukomeza kwifasayizinga ku muco, tukimfasayizinga ku ijambo ry'Imana, tukimfasayizinga ku bihe byo gusenga. Byanze bikunze. Ariko in case hari uwaguye muri iryo kosa, Bibiliya iravuga mu Bagalatiya 6:1, haravuga ngo umwe muri mwe ngo nagwa mucaha, ngo muzogerageze, ngo mwebwe ab'umwuka, ngo mugaruze umwuka w'ubugwaneza. Mumugaruze umwuka w'ubugwaneza. Umuntu asigaye agwa mu mucaha tukagitangaza nkaho habaye, tukamurekura. Kandi wareba barya bamurekuye nabo bafite ibyo tuma barekurwa. Ariko ugasanga ntaco bifasha, ntaco bimara, ntaco byubaka. Rwose amakosa akorwa akwiye gucahwa, dukwiye gukora ibishoboka byose tugacaha, haba mu nsengero, ariko bihereye mu miryango. Bihere mu miryango, mu nsengero tugerageze, ariko n'abantu bose hanze tugerageze. Abantu bose twebwe twakuze mu muhana, mugira umugabo w'umuzi bakubita akabahana mwese, kandi wagera kuri so wamubwira uti runaka yankubise, ahubwo akongera akagukubita nawe. Tiyagize neza, ubwo yasanze uri mu makosa. Ariko ubu nyine ntawe ubwihana umwana wundi, nugize ngo aramuguhanira ubuye mu rubanza. Ibintu byateye ibi byago bituriho ni byinshi. Abantu bakeneye kongera kwicara hasi bagasubira ku mahame y'ibanze
yo kubana no gufatanya, kuko umwana ntazarerwa n'ababyeyi gusa, arerwa n'abandi, arerwa mu buryo bwinshi butandukanye, akarerwa n'abantu benshi batandukanye no mu buryo butandukanye. Ntabwo ubona ko harimo uburangare bukabije bw'ababyeyi, ariko nanone cyane cyane ndagaruka ku bashumba, kuko iyo umuntu akoze nk'iki agasohora video yambaye ubusa ari kwikinisha, ari kugira gute, si icaha kiri yaba yakoze si ubusambanyi, kuki uwo muntu mutaza mumutenga? None se hari ikintu nakubwiye, niba tumuhana tumuzane se tuze kumuhanira kuri media? Oya, tuba mu makanisa tubona batazabahanwa abantu, kuko arabo tuba tuzi kandi tukabona ibyo bakoze bakavuga ngo yihaniye ngo kwa pasiteri, izo bintu biba ari byo. None se ni ngombwa ngo umuntu nimba aje gusaba imbabazi tubanze tuje aje mu ikanisa wakoreye icyaha mu ruhame ayihanira mu ruhame, kuki aje kwihanira mu ibanga? Ko hari igihe se cosohoka hanze yaracihanye imbere, ko hari ibintu hano abantu baza baja mu bucamanza utomenya, abantu bigize abacamanza batarabyigiye. Umuntu jewe nzi igihe kimwe hari umuhungu wateye inda, amaze gutera inda araza aza gusaba imbabazi imbere ye. Bukeye wa undi yateye inda ngo abyare, abantu barasakuje bati umuntu agomba gutenga. Pasiteri ati yasabye imbabazi imbere, agisambana yaje gusaba imbabazi ko yasambanye. None nimba yaramaze gusaba imbabazi ko yasambanye, ko muragira ngo kubera ko satufekwa bimaziki. Sinshigikiye kudahana, ariko se wowe ari nk'umwana wawe, kubera ko biroroshe kubivuga gutyo ari umwana wundi, biroroshe kubivuga gutyo ari umuvandimwe wundi, ariko se ari umwana wawe, wowe utekereza ngo abaza bamushire ku isi yose, cyangwa ugira ngo bapfukire ku isi gaba yahagiye akaja kabiri? None ugakerera ngo haje kabiri. Narindi ku bushumba, ni ukuvuga ngo ku bushumba bizamo ngo kuko ari umwana wawe uyu nguyu ntibigenda gutya ntiduhana, kandi ko bimeze agomba guhanwa, ariko agahanwa nk'abashaka gukosora, kuko hari abashaka gukosora, hari n'abashaka kwiza umuntu isi no kumuhasa gusebya. Yes, hari ico bita kunenga, hakaba kwibasira, hakaba gukosora, hakaba no gusebya, ni ibintu bitandukanye. Umuntu ugiye kunenga umuntu akaza hano kuri kamera akavuga ibi by'umuntu, ntabwo aba yamunenga amwibasira. Umuntu ushaka gukosora umuntu akaja kumukosorera kuri kamera, ntabwo aba yamukosora bahamusebya. Fala, niba tuja gukosora abantu, ese turabafata dufata abantu dukwiza isi? Niba umuntu yakoshe, niba yasohoye izo video, duhagarare tuvuge ngo umuntu ngo yaje mu video ngo urumva ngo kubera izo mpamvu ngo isi ngo nimuvuge uko. Itorero ni umuryango, kandi itorero rigomba guhana accordingly, ariko rigashiramo ubuvyeyi, rikibuka imiryango, rigatekereza kuri future, rigatekereza kuri protection. Ya uri umujene n'ubundi nkuko bigaragara kurikira social media, aba babikora gutyo noneho basebanya amacanareze, abagore basaze hano hanze, ibintu n'ibindi, ibi ngibi mu bivugaho iki? Niye nama wotanga niki gute ubakebura bakora iki? Nibyo kuri gusebanya, mbaze vuga iki kintu, ntabwo abadusebye badafite ibyo bahera, ntabwo abatunenga badafite ibyo bahera. Uraha bashatse kunenga bafite ibintu byinshi, naje uraha bafite ibintu byinshi cyane bonenga, byinshi, kandi mbere yuko babimbwiraga mbabizi. Sibyo? Ico ni cyambere umuntu akwiye kumenya. Ntabwo baye bavuga ibintu bitabaho, ntibaye bavuga ngo none se ubushaka ngo bareke kunenga kuko uri marayika, bagomba kunenga umuntu wambaye umubiri uri munsi, kuki batakunenga? Kunengwa ntaco bitwaye, kuba bavuga ngo wakoze ikosa ntaco bitwaye, kuba bavuga ngo wakoze amahano ntaco bitwaye, ariko biterwa naho babivugiye, igihe babivuze, uburyo babivuze, n'uwo babibwiye.
bakaza baje kuri kamera Ico bakaza ni kimwe. gukwirakwiza ibyo yakoze. nivyo naje ndacyari mu murongo. Icambere nuko ntabwo abantu banengwa guhera kuri je nawe n'abandi, ntabwo dukwiye kubaho ngo niba zakunenga ngo uzamugenda wahwereye ngo ugende umeze nk'umuntu wikoreye inkoni ishushe. Ugomba kunengwa, c'est normal. Ariko hari shaka kabiri, mugomba kumenya ko muri iyi si hari abantu badashaka kubaka amazina yabo bakoresheje ibikorwa. Bakeneye kubaka amazina yabo bakoresheje ibisenyano by'amazina y'abandi. Agomba gusenya undi, agasenya uriya kugira ngo amenyekane, amenye. Hari abantu badafite umwanya wo gutekereza ibyo bagomba gukora, bagomba gusenya abandi izubatse. Kandi sinzi impamvu isi muri iki gihe yaryohewe n'ibibi by'abantu. Abantu baryohewe n'ibibi by'abandi cyane ku buryo nivyo bashaka kumva, nta muntu ushaka kumva icyiza undi yakoze. Truwa. Sinzi impamvu abantu batinya ibyaha by'abandi kurusha ibyabo. Jewe iki gitabo ngisoma cyaravuze ngo umuntu azahemberwa ibyo yakoze. Ariko ubu nyine abantu bagize idomo y'ibyaha by'abandi kuruta ibyabo, kandi sinzi nimba bo barabonye indi Bibiliya ibabwira ko bazobazwa ibyo abandi bakoze. Kuri mukubona ngo none se ngo ibintu by'iki gihe ngo abantu bagize rererere. So what? Nimba abantu bafite ibyo bakora aho wewe ubishinzwe wiki uzobibazwa. Nta cyiza cundo uzohemberwa, nta n'ikibicundu uzobazwa. Wowe senga uruvango ntawomenya ngo pastor muri Kenya, ngo abi Burayi, ngo abi muri Amerika, ngo abaye abacuruzi, ngo bari mu bagore, ngo bari mu biheko, ngo bari mu biki. Tushinzwe pastor, tushinzwe umudiyakoni, tushinzwe umuntu. Yewe n'umwana wawe ntuzomubazwa, n'umugore wawe ntuzomubazwa. Wewe senga ukiranuke, vana abantu mu kanwa, vana abantu mu kanwa. Hari abavuga ko ibo baranivugira yuko 20 turi sawa ntidukijijwe, ariko dora bakijijwe dore uko bameze. Iba akazi ni ukuvuga bariya kuko yamaze kwiciraho urubanza, noneho gatoye babandi bandi. None se kuba umuntu adakijijwe byoba excuse yo kuvuga ngo we ntukizwa? No. Nta ukizwa kubw'inyungu zundi. Gukizwa ni inyungu z'uwakijijwe, gukizwa ni inyungu z'ukizwa, ni n'ubuzima bwe. Gufata rero umwanya ugatangira ama excuse ngo natwe ngo ntaho twojaga, ngo n'abapasiteri ngo byara, ngo n'abandi ngo basenga, ngo n'abayumbe nabo. No. Gukizwa ni inyungu z'umuntu, ko ntaho uzureka kurya ngo abandi barize. Ko umuntu azarya ku giti cye kubera ko akeneye kurya. Umuntu agomba gukizwa kuko akeneye gukizwa. Ntabwo agomba no we ntabikeneye. Iwe yavuze ngo jewe nyine meze gutya. Akazi ke karasenya bijya by'abandi nkuko wari ubivuze zubatswe, ariko we ntaco bimutwaye. Iwe niyihe nama wo muha yo kugira ngo uteshe ivyo bintu bireke? Urumva yamaze kwiciraho rubanza, yamaze kuvuga yuko we no kuja gukizwa yewe ntabishaka. Buri yumva kubwira iki kintu. Abantu babaye abasifuzi b'amakosa kandi bagasifura nabo bahagaze mu yandi makosa. Hari igihe uzubona ibintu umuntu avuga ngo runaka agasifura ikosa kandi wabona nawe ahengamye haraho yikubise akaza mu agasifura ikosa abandi bari barimo wamureba navuze uyu muntu yagomba gusifura, yagomba kuvuga amakosa y'abandi pe. Kubera ko bagira umwanya w'ibyo. Inama ni imwe gusa, buri muntu na dealing n'ibye, buri muntu niyire. Uyu mwaka dufite teme kuri Calvary ivuga ngo kwihangara no kwibwiza ukuri. Kandi hari ikintu nshaka gusorezaho bana munyamakuru. Ureke nkubwiza ukuri. Muri iyi si hari imitungo ine ikomeye umuntu abafite. Umutungo wa mbere ari nawo uzusigira abantu ni convictions, ibyo wemera, ndavuga ubw'Imana. Umutungo wa kabiri umuntu azasigira abana ni izina.
umutungo wa gatatu umuntu azasigira abana be ni relationship. Umutungo wa kane umuntu azasigira abana be ni imitungo. Nubwo twe kubera imitekerereze migufi so dutekereza ngo umutungo ni uzi imbere uza ku mwanya wa kane, uwo uza ku mwanya wa kane. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahagurutse agasenya izina ry'umuntu ntabwo aba hasenya wa muntu gusa, aba arimo arasenya na generasiyo zizamukurikiraho. Kuratekereza ko ibyo bintu Imana yobyihanganira. Umunsi n'umunsi abantu basebye abandi ndakurahiye. Iyi Bibiliya ivuga ijambo iravuga ngo Imana ntinegurizwa izuru ngo ico umuntu abibazagira gute azabisanga. Gufata umwanya ugasebya izina ry'umuntu ukarikwiza ku isi ukabloka ubuzima bwe ukatuma abantu bamugiraho image itariyo ukabloka urubyaro rwe kugira ngo abana be nibazaseruka bavuga ati dore naba wa wundi ndakurahiye. Abantu bazohura turacafite ibibazo kuravuga ibi bintu byose why not bitoba umusaruro w'ibintu abavyeyi bagiye bakora. Abantu ko barimo barasarura ibintu abavyeyi bagiye gufata izina ry'umuntu ukaryanduza ukaricira amacanga ukaricira ibikorwa ukarifata ukarikora ibyo ushatse ku bintu utari sûr. Tubizi neza tuzi uvugana n'Imana ntiwamufasha sambara ntiwamufasha utanya uburozi nimba waranamufashe uzi yarihaniye mu yihe nguni ushobora kumusanga muri iyi nguni ejo akihanira muri iyi wowe ukagumana ya image akaba ari ukomeza ukwirakwiza. Abantu bazasaru ikintu cyo gusebanya ntabwo ari umuco muzima kandi nta muntu nta zina riza ryubakishwa gusenya yandi ngo rikomere. Reka tuve muri ico gice twinjire buke mu kindi gisa naho gitandukanye ariko nubundi tukiri kuri iki cy'abanyamurenge kuko isosiyete igenda yangirika igenda yandura mu bundi buryo ariko hari ibibazo biri iwacu nk'umuntu uvuka imurenge. Ivyo bibazo bihari ubivugaho iki? Iwacu hari ibibazo bikomeye biremereye. Ndabaza kwihanganisha ubwoko bwacu ku bibazo turimo turanyuramo kandi tumaze mu gihe kirekire. Ibi ni ibibazo bigize imyaka irenga 100. Ndashaka kubwira abanyamurenge mbibutsa gusa kuko babizi kuruta uko mbizi. Aka karengane turimo katangiye kuva kera Kongo itaraba Kongo. Aka karengane kari kahari kuva mu mwaka w'1908 abavyeyi bacu bose bari bakiriho basogokuruza bari ababirigi bigeze kugira nationalité belge. Abavyeyi bacu bivaho biragenda ngo bigere muri za mu 1900 na za 25 haza karengane igihe babigimba kayira bigimba baza babarelege bakazabohereza mu Rurenge. Yenda we waje mu mugi uri muto jewe naragiye ku mirambi yo kwa Nyirazoge. Nyirazoge yari umudamu wa kayira bigimba. Mwenderere bagira na yerere nandi moko bagafata umunyamurenge akabare bohereza. Hari umugabo wabega bita Gahutu yaragiye yabaye dispari. Bafashe imitungo ye kubera ko yasubije abazungu bafata imitungo ye bayigabanya abashefu b'ababembe ngo barangize baramwirukana mwisi. N'ubundi dispari biraza kugeza kuri mu buto biraza bigera kuri Kabila Pere biraza kugeza uno munsi wa none. Ibibazo dufite ni birebire kandi bifite amateka ya kure. Buriya abazungu kugira ngo bashyireho umupaka w'u Rwanda na Kongo uwo ni umushinga bize imyaka 25. Imyaka 25 kuva muri Conference de Berlin yo mu 1885 kugeza mu mwaka w'1910 nibwo bashizeho umupaka ugabanya u Rwanda na Kongo. Barimo biga strategy z'uburyo bagomba gutanya abantu ku buryo uno munsi wa none abanyamurenge bafite ibibazo bahoranye ico gihe n'ubu barabifite kandi bizokomeza no tutagira ico tubikora
kubera gusa faciès ntabwo ari twe twageze imurenge tuvuye hano ababembe bamwe bavuye muri Tanzania abandi bavuye ibyo ntazi hari abakomoka mu batwa hari abembe bakomoka ibyo biranditse c'est écrit dans des livres abafurero bamwe bakomoka mu Rwanda abashibo benshi bakomoka mu Rwanda ndetse bitwaga abanyabungu abahavu bakomoka mu Rwanda n'abandi ariko twebwe duhorana ikibazo kubera faciès yacu ishusho yacu habe n'umunyarwanda cyangwa uvuye ahandi udafite ishusho yacu dufite nubwo yo baragiye umwaka ushize we nta kibazo afite ariko twe tumaze imyaka magana kuko igihe twagereye muri Kongo nico gihe kimwe n'ababembe abembe nabo bageze muri Kongo mu 1770 no mu 1780 twagereyo rimwe ndetse twarabatanze abantu gusa batanze abanyamurenge muri kiriya gihugu nabatwa nibo badutanze n'imisozi kugeza umunsi wumva za Gafinda ukumva imurenge ukumva he amazina y'imisozi nitwe twa adonka basokuza abantu nibo bisiriya misozi amaze ariko uno munsi wanone twitwa bashitsi bakaza badutwohereza iyo twavuye kubera faciès yacu nyamara nabo baheba twohereza iyo twavuye twavanyeyo twese twavuye tuza duhurira abenshi turanabatanga ikibazo abanyamurenge dufite dukeneye kugisobanukirwa kuva mu nkomoko yacu kandi twamara kucumva tukirinda akajagari kabaducamo turi hated kuva imyaka 100 irenga turanzwe turahigwa kuva imyaka 100 irenga kugira ngo twongere ducikemo ibice ngurumva nguyu turwara indwara zimwe za complexe de Stockholm zo kuja kwiyariya kubahe batwica c'est horrible et regrettable dufite ikibazo gikomeye gifite imizi miremire cyatangiye kera tugomba kukirwanya tuvuye inyuma n'imbaraga zose zabe za politiki zabe za diplomasi zabe z'amasengesho zabe z'imbaraga uburyo bwose bushoboka tugomba kurwanya iki kibazo kigashira kandi tukirwanye twica abantu tukakirwanya turandura iyo ideology karanduka uyifita agahanu uturwanyije tukamurwanya ariko tukaba abantu bazana amahoro apana mu banyamurenge gusa tukazana amahoro mu bantu bose ariko hari ahantu ni gakondo yacu tugomba kwibamwo amahoro mu mutuzo mu mutekano kimwe n'abandi bakongomani bose waravuze yuko iki kintu bagomba kucumva ko gifite imizi kuva kure kandi bagakora ibishoboka byose kugira ngo bakirwanye bakirandure ubona umuti wabo uwuhe rero corwanwa gute ibyo bintu bizoshoboka gute kugira ngo icyo kibazo kizokemuke umuti wa mbere no gushira hamwe kubera ko isi yose yaraduhagurukiye nta muntu n'umwe dufite imbabazi ibihugu byaraduhagurukiye guhera ku by'abaturanyi bimwe byaraduhagurukiye Kongo ubwayo leta ya Kongo yaraduhagurukiye kandi ntimurebe uyu Kisekedi His Excellency Son Excellence President Kisekedi no ntimurebe uyu president uhari murebe kuva kera igihe cy'abanzu Runi Bembe igihe za constitution zaza zihinduka muri za 60 muri 80 muri 95 ibi bibazo bimaze igihe isi yaraduhagurukiye leta zaraduhagurukiye na leta ya Kongo ubwayo yaraduhagurukiye dukeneye gushira hamwe tukishakamo imbaraga tugashaka imbaraga handi henshi kubera ko nta muntu uzotugirira imbabazi nta n'umwe uhari tugomba gushaka imbaraga mu bumwe bwacu kabiri abantu nibirwaneho rwose shige ko abantu birwanaho byumvikane neza ntabwo abantu bagomba kwirwanaho bicubonetse wese bagomba kwirwanaho barwanya aho turwanya gatatu twiyariye n'abandi bantu bashobora kutwumva twihuze duhuze imbaraga n'abandi turebe ko tubaho parce que isi hano ntabwo ari imibereho yo gutekereza gusa ngo turarwana na serivisi yo kubaho kandi
kandi ntitwatu simvuga ibi ngo Kongo isenywe ngo basenye Kongo ngo bagire no tugomba kubaho muri Kongo kandi tukabaho dufite umutekano muri Kongo kimwe n'abandi bakongomani bose tukagira uburenganzira busesuye tukishira tukizana kandi ibyo bikaba ku kiguzi cyaricyo cyose izindi imbaraga zisabwa imbaraga zo gusenga kuko iriya ni imyuka izana abantu bagashwana kugeza ubwo abantu mwabanye muri communauté nk'abantu babanye muri sepake babanye bagiye batwikira abashumba babo bakabatwikira amazu abakristo bereye umushumba kubera ko uri umunyamurenge gusa bakagutwikira bakagusenyera bakakwiruka abantu wahaye igaburo rye ruhagarara imbere ukabayigaburo bakagusenyera bakakwiruka iriya ni imyuka tugomba gusenga abakora ibyo bakora bakabikora abasenga bagasenga tugahuza ubushobozi bwose bushoboka igisubizo kigomba kuboneka abaye birwanaho abana bacu bari ku rugamba tukabashigikira tukanabasanga je ukubwira mukuru waje kuri kirari kandi yagiye aza kaza kamuvuza kaza tukabonana kabura ndisubirayo muri umuntu wacu mutoya yarwariyeyo avayo kubera kurwara naje mamari kandi sinari naniwe kumuhungisha ariko agomba kubayo kuko iriya ni gakondo yacu yes dufite original atandukanye ni hariya ni gakondo yacu niba twafite ibisekuruza bigera kuri 5-6 by'abantu bacu bagezeyo bakagera nka le premier occupant kubera iki bahabura uburenganzira bagomba kuha kandi tuzohaba tuzohaba kubakurikira Full Media Live ndizera yuko hari abatarakurikiye ikiganiro ibingi bisobanuye byinshi nabikoze hari documentaire nakoze iri kuri Full Media barashaka kuyireba izo byanzu Luni Bembe ibitangira ico gihe c'ababirigi birahari bashaka kuyikurikira kugira ngo babisobanukirweho cyane tugarutse kuri wewe Apostle hari abumva yuko kuko ibi subwa mbere bivuze mu bakumva izi analyse zawe zidafite ishingiro kuko uri umuturage w'u Rwanda utuye mu Rwanda wanavuze yuko we watahutse watashi wanyu uvuga gute ngo birwaneho utanze n'ingero z'abari ariko we uri utari muri abo ngabo kubera ikutari ndashaka kugusobanurira iki kintu ugize neza kumva ico kibazo mu Rwanda ni iwacu imurenge ni muri gakondo yacu hano ntimufite abamasayi baba muri Tanzania bakaba na hano muri Kenya baragenderana bagashingirana nta kibazo bafite uburenganzira partout Jewe ku gisekuruza ca 5 data ni se baragirwa wakanyamarimba ka Serutende wa Rutogogo wabagabo bagabo ni wavuye mu Rwanda urambira gute ko ntari umunyarwanda navuze ngo ntashe mu Rwanda nta kosa ririmo haba nari umusomali utuye hano muri Kenya agiye iwabo muri Somalia baramwirukana cyangwa bamubona kamwene wabo abasubiye iwabo yaje inaha kubera ibihe kandi afite nationalité Kenyan rwose yakatiweho imipaka ariko iwabo yes akuna umusomali izo ngibyo rero iyo bivuze ko watashe noneho rwaho babandi bavuga yuko ibyo bo bikangisha abantu batagira origine isobanutse nta muntu wongira umunyamurenge nta nuwo binyambura je ndi umunyamurenge mu maraso kandi ndi umunyarwanda 100%. Ndi umunyamurenge sogokuruza ku gisekuruza ca 5 aryamyeyo ku gisekuruza ca 4 aryamyeyo ica 3 aryamyeyo ica 2 aryamyeyo ica mbere aryamyeyo data ni yaryamye mama ni yatuye mfite inzu nubakiye mama mfite abavandimwe bariyo kandi nta muntu numwe ntaco nokora ngo ntaba umunyamurenge nta nico nokora ngo mbewe ntari ntawo bingira ntawo binyambura ariko kandi kuba ndi mu Rwanda u Rwanda rwanyigishije naje ico gende muri secondaire ruramfata kuva umunsi ninjira mu Rwanda wa mbere rwaranyigishije rumpa indangamuntu uburenganzira bwose Kongo yanyine u Rwanda rwarabumbaye ndiga secondaire irarangira bangaburira banyishurira nishura kudufaranga
nta ntambara yabaye aho utuye. no wumva ibintu mutahunze baze wumva ibintu rwankore kaminuza nayize bampemba bakanyishurira ibintu byose barangiza bakampemba 2025 buri kwezi barampembaga ndarangiza u Rwanda rumpereza platform yo gukora umurimo nkora mfite passport y'inyarwanda irimo za visa zinjana mu mahanga none se uvuga ngo none se mvuge ngo ndigi u Rwanda rwafasha abavandimwe baje rurabigisha rufata abavandimwe baje rurabakira rwafashe data umusaza w'imyaka 100 aje kwivuza rumuhindangamuntu rumuvuza mu mafaranga ya leta kubera mitiweli aje maze imyaka 100 ari haze y'igihugu ataravukiye mu gihugu ariko nje wakivukiyemo ubu nyine ngeze ku mpaka wa Kongo bonyita umushitsi yaje inzira yose bagenda bamutuka ngo we munyarwanda wende kwene igihugu yavukiyemo asaziyemo ageze mu Rwanda kirukandagiramo rumuha ibyangombwa byose ruramuvuza kugeza apfuye yaguye mu Rwanda Kigali turamudeplasa n'imodoka z'u Rwanda turamwambutsa u Rwanda rumpereza uburenganzira ndamwambutsa nambusa umubiri mu cubahiro s'il vous plaît nja kumushingura imurenge aho yari yarifuje nk'umubyeyi kumushingura abo babahe bavuga ngo ntuku Rwanda dayere nabo ubwabo ninde rutagiriye neza abo babahe bavuga bo bakomoka inkomoko yanje ni mu Rwanda kuri papa inkomoko kuri mama ni mu Rwanda ku isekuruza ca gatandatu mama akomoka mu Rwanda kandi kwa bamarume ni kwa byinshi na Mugunga baravukana bose nabanyigi n'abanyabyinshi no badatabu bose nabanyigi wo kwicara ukashaka kunjubanganya mu bitekerezo se ngo atagira ate abavuga ngo bagomba kuvuga ariko baze bacira hasi baze bavuga baziga kandi uwo muntu wese uvuga agashaka kuvuga u Rwanda uko ashaka baze bitonda kamere uwo rudakamiye rwaramukamiye uwo rudakamiye none rwaramukamiye kandi uwo rudakamiye rukamiye uruwiwe ntaco twobihinduraho c'est l'histoire wabanyamurenge muri gakondo yacu ni murenge dukomoka mu Rwanda imposetu wabutekereza ko abantu bari bakumvishe nabi wenda kuko batumvishe izo bisobanuro utanze nuko cyangwe barabigoretse nuko badashaka gutekereza bazashaka ngo bumva wasitaye nibarangiza bagufate bagutera amabuye ariko ayo ndiyo mfata kubera ko kandi babaye abanebwe mu gutekereza sinzi ngo nibanga ariko ntekereza ko ari bakeya batekereje gutya ni bakeya batekereje gutya zaratrendinze kuri social media ngira ngo nawe warabibonye ko nabibonye ariko ndavuga bavyumva kuri ko umuntu ashobora no kubikomantaho uko ashaka ariko mu mutima afite ukunda byemera yes hari ikindi waruvuze mu byo wakomojeho ati hari abantu baje gushimira n'abatwica ibintu nk'ibyo ngibyo uravuga iki ku bantu bagiye b'abanyamurenge bagiye gushimira president w'u Burundi urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ni uburenganzira bwabo baze mvuga iki kintu ni uburenganzira bwabo kuja gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi hari ibintu byinshi cyane boshimira u Burundi mujye mugerageza nibyo nakubwiye kare mujye mugerageza kwirinda kwibasira abantu hari ibintu boshimira u Burundi gushimira president w'u Burundi bumushimira ko yatowe afite abaturage bamutoye n'umuyobozi w'igihugu ndi mukubona abantu babivuga bakibagirwa ko ari president w'igihugu watowe uriya ni president w'igihugu watowe ico kimushimira tinapato ariko sabanyamurenge bokimushimira kuko yatowe n'abarundi nibayoboye ababo bagiye kumushimira kuko yabahaye amahoro yabarinze oya ndaza kukigeraho kandi ingabo ze zigosa abanyamurenge ndaza kukigeraho ishaka biri bo mushimira kuko
nkiri ku kiriya cya mbere ntayoboye Burundi gusa ubu nyine ayoboye na East Africa nako urwego rwa Afrika ubu niwe uyoboye abaperezida muri Afrika icya kabiri wo mushimira kiriya gihugu gicumbikiye impunzi nyinshi z'abanyamurenge ibihumbi n'ibihumbi za Mwaro Munyenkanda Ruyigi hehe hari inkambi z'abanyamurenge nyinshi ziri muri kiriya gihugu ico kimushimira takosa riri ariko twumvikane kuri iki kintu kuja kumushimira ngo ingabo ze ngo zazanye amahoro ntabwo ari byo hari abakoze ikosa rikomeye izo vraiment ta mahoro dufite n'uyu munsi ubu none tuvuga hari abana bahebabura hari abana bapfuye n'ejo hari abashobora kuba barapfuye n'uyu munsi kandi ko bararaswa n'abasirikare b'u Burundi rwose twarapfuye leta ya Kongo iraduhinduka ikoresha imbaraga zayo ibona ntibikunda nyuma yo gukoresha abazalendo birumvikana mayimayi n'abandi bose n'indi mitwe yitwaje intwaro iragenda ikoresha ikosa igihugu cy'u Burundi izana igihugu cy'u Burundi kutumara no kutwicaho ubu tuvugana imihana y'abanyamurenge yose irazungurutswe ntawuhaha ntawubona umunyu ntawubona isabune nta muntu n'umwe uhumeka abaturage barimo umubyeyi wanje barimo famille yaje mvuga ntibagira isoko ntibagira ahantu ntabwinyagambura kandi bagoswe n'abasirikare b'u Burundi hanyuma ugatinyuka ukaja kugushima ico kintu ukaja kugishima sintekereza ko hariya baribeshye hari abavuga ko ibibazo byinshi biba muri Kongo biterwa n'u Rwanda n'ingabo z'u Burundi hariya zirwanya abanyarwanda ubyo bivugaho iki kuko abo bagiye gushima nico basobanura ugize neza bya bibazo byose navuze guhera ku gihe cya Kayira nabagahutu igihe cy'abanzuruni bembe igihe abantu baguye mu Rwego igihe abantu baguye za Kwambogo abantu bashiriye mu Bibogobogo abantu baguye Ingaje abantu baguye muri Vyura abantu baguye n'u Rwanda ni FPR biriya byose bavuga ngo Perezida Kagame bimwe ni ibintu byabaye ataranabaho ibihumbi 800 by'inka byaremye ku masoko muri Kongo byatwawe n'abazalendo bikaza birima ku masoko ya leta byaremye ku masoko y'u Rwanda ziriya nka zatwawe n'abasirikare b'u Rwanda hari kintu nibagiye mbabarira umusirikare Kamizo wafasha karibwa bakamutwika bakamucoca bakamutwika bariya n'abanyarwanda bamutwise nibo bamuri Kabongo watwikiwe Goma n'u Rwanda rwamutwise umugabo bita Ntayoberwa waririwe Kalima bakamutwika bakamurya n'u Rwanda rwamuri iriya ni FPR yatanze iryo tegeko komine Minembwe imwe komine Minembwe imwe mu makomine yose yari yabaye kreye mu gihugu ni itegeko rya His Excellency President Kagame ryayikuyeho ni president iriya ni FPR ni ko soyo sérieux uriya mwana baciye ikiganza mu Minembwe bakakizungurukana bakazagenda bavuga ngo mu kiganza ngo caduye umusirikare w'u Rwanda wazungukana kiriya kiganza aba banyamurenge bavuga ibizo ngibyo tureke n'abakongomani n'abamuyaya n'abandi bo basobanura yuko ari u Rwanda rubikora ruciye inyuma so bivugaho yitiwe ruciye inyuma he nimba ruciye inyuma rugaca inyuma leta ishinzwe kurinda noneho wovuga ko umubarinde wovuga ko umubarinde mu gihugu kirimo leta rugakora ibyo none se ko ndimo ndakubwira n'igihe abanyamurenge barenganye kuva muri za Murere batwikirwa bajanwa ibuvira bakaja kwishwa na za malaria n'abakayira babajana babarelega za Rurenge ngo bazaje kwishwa na za Tete ibibazo byose byabaye muri Kongo nukuvuga ngo muri Kongo hari ideologie yo kumva ko nuvuga Perezida Kagame gutorwa donc pour gagner la popularité il faut parler mal de Kagame kugira ngo uganye abantu kugira ngo ufatishe
kugira ngo ufatishe muri Kongo ugomba gutuka Perezida Kagame ariko umva makubwire nta narimwe uyu munsi ikibazo dufite twebaye gicavuye mu Rwanda ikibazo dufite ni ikibazo cyatewe na leta yatwanze kandi yatwanze kuva kera iyo FPR bavuga itarabaho ubu Perezida Kagame bavuga atarayobora ataranabaho twari dufite ibibazo kandi uyu Perezida Kagame ibi bavuga bakaja bakavuga ngo u Rwanda ngo ruri muri Kongo iyo ruhaba iyi ngabo z'u Rwanda ziba ziri hari haro kibyo baza bavuga ibi bavuga ntibabahe babivuga none ahafi baba bari ni za Kamituga na za Kalemi niho baba bari Perezida Kagame ni umuje w'abanyamurenge ni umugabo wagize ishamarira ubwoko bwacu ku muntu utemeranya nawe akavuga ngo uvuze ko Perezida Kagame ari umubyeyi w'abanyamurenge ivyo wabasubizaho iki aba banyamurenge nibo mvuga ndakubwiza ukuri ntabwo ibintu Perezida w'u Rwanda yadukoreye ntabwo ari agaseshesha rumuri turabimushimiye iyo umuntu agize nk'amahirwe bagahura akamubwira aya magambo ntabwo uzi ko 96 twashyiriweho itariki yo gupfa tukarimburwa aba bantu bo muri Bogobogo bari batanze iminsi 6 muri ya documentaire narabisobanuye ubwo baze kuyikurikira iminsi 6 yo kuba mwavuye muri Kongo cyangwa mukicwa twari dufite iminsi 7 yo kuba twavuye muri Kongo cyangwa tukicwa ku minsi 7 y'ukwezi kwa 10 twatabawe nande aba basirikare aba bantu baguye muri Bogobogo imisigazwe yasigaye yatabawe nande mu babatabaye harimo ingabo z'u Rwanda nawe Sematama Colonel General Sematama n'ubu nyine wareza gatuza kugira ngo apfe mbere y'abaturage nubwo hari abatabyumva gutyo ari mu batabaye aho nigeze kumva documentaire abantu bo muri Jura batabawe nande hari umugeneral w'u Rwanda ndashaka kuvuga izina hano watabaye hari abantu bo muri Jura kugira ngo badashira mvuga iki niki Perezida Kagame atakoze ahubwo Imana imuha amahoro n'imigisha uriya si umugabo kuvuga leta y'u Rwanda Imana iha amahoro n'imigisha none se none hano uno munsi wa none nta muntu w'umunyamurenge dufite uja muri Nations Unies ariko wumvise ambassadeur w'u Rwanda uhagarariye u Rwanda muri Nations Unies ahavuga Minembwe avuga he Perezida w'igihugu bwe yaravuze ati abaturage baratatse babuze batabara za drones zirenda kubamara atirari nejo umunsi wejo suko yarashe mu Minembwe yarivuye mu Rwanda iriya suko drones zamaza abantu ziriya zari zivuye mu Rwanda uriya mukecuru Elizabeth warashwa amasasa 6 hafi magazine yose kumushiriraho bari hano u Rwanda rwaza rumurasa uriya musaza wishwe na drone ejo bundi none u Rwanda rwamurashe u Rwanda ko rurakora bisho rukavugana rukagerageza ngo rutuvuga abantu bakicara ngo ninde wundi president umwe kwisi yose ninde president umwe kwisi yose wigeze avuga umunyamurenge ngo avuga ati abanyamurenge ko bararenga ninde umwe arakabaho arakarama Imana imukomeze Imana imushoboze kandi imuha imbaraga imuha igikundiro ku magambo ye ibyo agerageza gukora ku bwacu n'abandi kuko si twe twenyine ntaje wabonye yakoze Central Africa tuzi ko leta yari igiye kuvaho ntaje wabonye yakoze Mozambique ntaje wabonye akora muri South Sudan uriya ni umugabo w'abagabo Héros de l'Afrique uriya ni intwari ya Afrika uriya ni umugabo panafricaniste kandi twe dufitanye isano nawe ko dusangiye gupfa no gukira bareke ibyo birwa bavuga abo bashimirwa n'abandi birwa bavuga nta sano dufitanye ruruti rya Perezida kandi ntaco Perezida Kagame atakoze mu kurengera abanyamurenge turabizirikana nubwo hari abo bovuga nabo tekereza ibindi nabo bose bosakuza turasaba abavyumva bose kutazuza bahagashira ibitutsi
bamenye ko hari ababiha agaciro n'abariya bose batuka u Rwanda baryamanye pasiporo z'u Rwanda nizo zabagejeje iyo bari abana babo biga mu Rwanda imitungo yabo iri mu Rwanda nabirya wahoze uvuga ngo nimvuga gutyo ngo nuko ntuye mu Rwanda bariya bose batuka igihugu abavyeyi babo bari mu Rwanda banyuze mu Rwanda abavyeyi babo bararwara bakabohereza mu Rwanda gufata za mituweli ivuga iki Perezida Kagame turagukunda uruwa gaciro kubiri bene wanyu rero babikora bamutuka batuka u Rwanda bavuga bahindura yuko ikibazo ca Kongo kiva mu Rwanda yewe bakora nizo campaign zo kugenda bashima hirya no hino mu buryo bwo kugaragaza yuko u Rwanda ari rwo ikibazo kitari leta ya Kongo ubwayo niki wo babwira bariya babivuga ndahamagarira abantu bose kuva mu ngega bitekerezo usobanure n'iki kintu ntabwo abatwisha ari abo tudahuje ubwoko gusa mubahe bagira uruhare mu rupfu rwacu harimo na bene wacu n'uno munsi wa none bahe bagenda bereka inzira FRDC n'abarundi ku Ndondo imihana yo ku Ndondo nibo bagenda bagaragaza inzira n'utweyo naho banyura n'imihoto bagenda bagaragaza ni bene wacu ndakangurira bene wacu kuva ibizumu bakaje buntu tureke kwisha tuhaye dupfa bave mu byo barimo kandi nta gisubizo na kimwe kizova mu gukura ibibazo kuri Kongo ngo babishire ku Rwanda kuko ikintu kiza kigira ingaruka zingana n'isano gifitanye nacyo ntabwo bofata ibintu bidafitanye isano n'u Rwanda ngo babirwegekeho ngo ari bw'igisubizo kiboneka nibave mu byo barimo turavukana twese hariya ni iwacu kandi dusangiye gupfa dusangiye no gukira nimba ari abagabo nibagende bazunguruke muri ya message soyez sérieux ivyo byose biriko bavuga nkubona n'amandi ma audio ngo burumva ngo leta ya Kongo ngo ivyitaye ku bibazo nibabanze bagaruriye ya komine ngo numuvyeyi ngo aratwitaye nabanza agaruriye komine nabanza hana bariye Kabongo nabanza hana bariye Ntayoberwa nabanza hana tubibone abariye umubiri wa Kaminzo bitubabone nabanza agarure ziriya nka zanyazwe ko ziratuzwa afurero barazituza nimba shaka amahoro twicare duceceke dutega umutwe bahonde leta general makanika yaravuze ngo ntituzatega amajosi ngo bayateme nta muntu n'umwe shigikiye kwagirirwa nabi yaba umubembe yaba umututsi wo muri Kongo yaba umufurero yaba umunyintu yaba umutwa abantu bose bagomba kubana amahoro ariko umuntu wese uzanye ikibi agomba guhanwa accordingly ku kibazo umutekano imibereho y'abaturage ugiye nko gusobanurira ku muntu utakurikira amakuru cyane umunyarwanda suri mu kindi gihugu umurundi abarundi baradukurikira hirya no hino batazi ikibazo cy'umurengo uko kimeze uko gihagaze ubu nyine duha update yabyo nkuko bimeze mu mibereho n'umutekano wabo wa Kongo imurenge hana Kongo yose mu gace abanyamurenge batuyemo narize ngurambaza ibya Kongo yose ntaje nitaye nitaye kuri uko turapfa amakuru ahari imurenge navuga ibintu biri gusa kuri ijambo rya mbere ko turishwa ko turamarwa ko turashira kandi ibi abantu bashobora kumva ndimo ndabivuga gutya ngo si umupastori ngo araja mu bintu bya politike ngo aragira gute hariya harimo abakristo tubereye abashumba kandi burya Mose yazamanika amaboko bakayafata ntabwo bari mu ndirimbo ntabwo bari mu materaniro Samuel afata umwana w'intama kamubaga agashinga ibuye imisipa ntabwo bari ko bakina Abisirayeli bari ko birukana abanzi babo abantu ko turashira abanyamurenge ko turashira ko turapfa imyaka igiye kuba 10 twicwa umunsi ku munsi tunyagirwa dutwikirwa twangazwa imyaka igiye kuba 10 ayo niyo makuru ahari n'ubu tuvugana biri wasi turazunguruzwa drone zirasa mu kirere abavyeyi bari mu kubisozi abantu barahahamuse ejo suko yararashe imara abantu irimo irasenya imisozi bikutanama indege ko zirarasinka inka zasigaye imisigazwa mayi yasize ko zirarasigwa ku misozi ibibuga mwabonye umuvyeyi yahahagarara mu kibuga
indege ko zirarasa abana zikarasa abakecuru zikarasa abasaza niyo makuru ahari ko turashira. Kabiri, amakuru ahari ni ugukangurira abana bacu gutabara imuhira. Bavandimwe, dukeneye gutabara. Nta muntu uzotugirira imbabazi, nta muntu n'umwe uzotugirira imbabazi, nta uhari n'umwe ku isi. Abantu baza bafasha abandi iyo baheye birengera. Usenya urwo bamutiza umuhoro, kandi uwubaka ntaza baramutera ingabo mu bitugu. Dutabare mu buryo bwose bushoboka, dutabare, kandi ntidutabare kuja kwica bene wacu. Oya, dutabare tuje kurinda, dutabare tuje kwirwanaho. Ntawe tugomba gutera. Sinkangurira abantu kuja gutera, ndakangurira abantu kuja kurwana ku bavyeyi no kurinda abavyeyi. Murakoze. Uramutse uhawe amahirwe yo kuyobora Kongo uyu munsi, ni ibintu bitatu wokora mbere ni? Jewe sindi umunyapolitike, sindoyobora Kongo, sisengera kuyobora, ahubwo mbaza uti uramutse uhawe ayo mahirwe, yes, akaba ari wewe ntituvuze kugiye kwitoza, yes, ariko nk'umuyobozi wowe uhawe kuyobora Kongo, ibintu bitatu wahera? Jewe notanga inama gusa ku muyobozi wa Kongo. Ishambere, nabanze avana imitekerereze yo kumva ko abanyamurenge ari menace. Kandi si abanyamurenge gusa, abatutsi bose n'abandi bose bari vulnerable, bari rejected, bari menace. Ubumwe bw'igihugu, l'unité nationale. Kabiri, ni uguhana. Justice igomba gukora neza. Gatatu, ni isanamitima. Abantu barahamuse. Kandi reka nkubwire, haba nibi vyaba bene wacu bagenda ngo bagiye hehe, ukabona ko baraja muri position batagomba gufata. Iyi ni trauma. Abanyamurenge twababaye imibabaro y'ubwoko bwose. Imibabaro ubundi ni itatu. Hari imibabaro y'akarengane, hari umubabaro wo kwicwa, hari umubabaro wo kwamburwa ibyawe. Ivyo byose twarabihuye navyo. Dufite trauma. Umuntu wese agomba kumva, haba n'aba bose bamera kuri. Birababaje, ariko jewe iyo mfashe umwanya wo gutekereza ndabumva. Twarababaye, imibabaro yaratuhamuye. Twisanga turimo turakora ibintu tutagomba gukora. Nanone nk'umunyamurenge ufite abavandimwe, ababyeyi bari mu bibazo, igihugu uvukamo kiri muri ibyo bibazo, niki wasaba leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda, ibi bihugu byo mu karere, ico bishobora gukora nico wumva basaidiya mwebwe? D'abord, uno munsi wanone je ico nubanza gusaba ibihugu nk'u Rwanda par exemple, ni rudutabara abanyamurenge pe. Abarundi nibahagarika ibikorwa byabo, nibareke gukoreshwa amakosa na President Kisekedi, bakure ingabo zabo. Gatatu, tuzobana iteka ryose. U Rwanda n'u Burundi n'abaturanyi. U Rwanda n'u Burundi n'igice ca Est ya Kongo ari c'abanyamurenge batuyemo. Taho twoje. Yewe mboneraho no kuvuga ngo abantu bovuga ngo hari bazo ngo twogirana n'u Rwanda, twobigirana nande tudaturanye. Bibaye binahari. Gusa nta bihari. Ibihari nivyo bahimba bavuga. Ariko binabayeho twobigirana nabo ko nibo duturanye. Tuzoturana iteka ryose. Bareke tubana amahoro. Ariko mbere yavyo u Rwanda ni dutabare turashize. Niba dutabare turashize. Kandi batuzizabo ngo nidutahe ngo baje batuzizurwa. Mutahi wabo. Ibikonda bivuga jewe niho ntuye ndi umutekano. Ariko mama karirukana. Bakuru banje ko barirukana. Bakirukanwa boherezwa mu Rwanda. Muri baje yo nihi wabo. Abarundi nibatwara ingabo zabo zitahe, nibaduha amahoro. Turabaturanyi, turabakunda, batugiriye neza, bakira impuzi zacu bose. President Ndayishimiye nacura ingabo ziwe, yokabyara yokagira Imana, nacura ingabo ze, areke gukoreshwa amakosa na President Kisekedi. Ku kibazo c'umututsi muri Kongo,
Herutse kubona Muyaya avuga ko ikibazo bafite muri Kongo ari umututsi. Uwahoze ari umuvugizi w'igisirikare Sylvain Ekenge baramwirukanye amaze kubivuga, yarabivugiye kuri televiziyo mu bwo kugira ngo leta yitandukanye nawe ihita imukura ku mwanya. We yavuze ko gushakana n'umugore w'umututsi, kugira umugore w'umututsi noneho byari ikibazo. Ikibazo ntikiri ku Banyamurenge gusa c'abatutsi, hari abatutsi bo muri Nord. Muri Nord hari M23. Mu gice barimwo basa naho bamaze kuhafata abantu batekanye mu buryo bwo kwihutisha urwo rugamba rwo kwirwanaho bakabohora ibice byose barimo. Kuki batagenda ngo bageririya? Iyo mubyibajije wewe uzumva gute? Jewe ikintu cyo kubohora sinashatse kukivugaho kubera ko turacafite ikibazo cyo kubaho twebwe Abanyamurenge. Ariko muri rusange umututsi wese ahari kwisi ari menace. By'umwihariko muri Kongo. By'umwihariko muri Kongo turi menace, turakurikiwe, turishwe umunsi ku wundi. Kandi ntibitangiye ubu kubwa Kisekedi. Ni ibintu byatangiye kera. Nakubwiye ngo hashize imyaka 25 abazungu bahe biga uburyo bakora imipaka. Bahe baducanganyikisha, baduteranya n'abandi bose twari duturanye. Inka z'umugabo bita Gahutu chef yari amashefera bere y'Abanyamurenge barayasipirine, bafata inka z'uwo Gahutu baziheza bapfurero n'ababene hariya muri plaine. Akarengane katangiye kera. Ibindi byose ubu nyine ntituhadutekereza, dukeneye kubanza kubaho, nibadufashe tubeho, ibindi tuzobimenya nyuma. Ariko abatutsi bari menace kandi bazirusa ntaco bakoze, n'abantu nk'abandi aho bari bahafite uburenganzira ni wabo bagomba kwatura byanze kandi bazohatura, nta bundi buryo buhari. Excellence Nyarugabo yaravuze ngo ou bien on va vivre ensemble ou nous allons mourir ensemble comme des idiots. Tuzabana neza tubana cyangwa dupfane twese, nta bundi buryo buhari. Naringiye muri Noro na Side ku batutsi, navuye mu bihugu by'uturere ariko nje hari abatutsi Abanyamurenge n'abatutsi bo muri Noro. Niye message waba habo kuko bose bahuje ikibazo, bafite ikibazo kimwe, bafite ikibazo nkaho bamwe bari ukwabo bari distingue kandi ibibazo bagira bihuye. Nta ma difference haradasanzwe. Ibyo baho n'ibya byaba by'abavukana, dusangiye gupfa dusangiye gukira. Ubutumwa bwanje nukubwira abantu bose dusangiye gupfa no gukira. Sabatutsi gusa, ko hari nabandi batari abatutsi baza karengane ka Kisekedi adukorera, ka President Kisekedi ndetse na leta ya Kongo nabandi bose baduhiga n'intera hamwe nabandi bose bahagurukira ubuzima bw'abatutsi. Dushire hamwe, duhuze imbaraga, duhuze ibitekerezo, twirwaneho kandi turwanya akarengane. Uko umututsi mwene wacu agomba kurengana, niko nundi wese wanga akarengane agomba kurindwa no kurengana. Tugana ku musozo, nubuhe butumwa waha Abanyamurenge bari mu bibazo muri ibi bihe bigoye hirya no hino, abari mu gihugu by'umwihariko yewe n'urubyiruko rusa n'urutakaza icizere, by'umwihariko urubyiruko abantu basa naho kubera urugamba rutinda, ibibazo bitinda bikagera ubwo abantu batakaza icizere kuko kiriya gihugu kizokira? Nabatanga ubutumwa butatu. Icambere, Abanyamurenge tubanze duharanire kubaho, tubiharanire duhaguruka n'imbaraga zacu zose, duhuza ubushobozi dufite bwose. Umusore ahagarare mu nshingano z'abasore, atabare, ufite amafaranga yatange atagononwa, usenga pfukame cyane amara umwanya munini avyuka inkerera z'amasengero. Duhaguruke tubeho. Kabiri, turwanya amashakubiri na ideoloji yari yose, guhera ku muvandimwe wanje nahindura agashaka kuja mu ruhande rw'umwanzi, ngomba kumurwanya mvuye inyuma. Na mama nimba hari, nimba ari mukuru wanje, nimba ari murumuna wanje, uwo ari we wese waguruka akaja mu ruhande rw'umwanzi arwanywe kikamirifu rwose. Gatatu, abafite ijwi rivuga rigera kure, aba intellectuel, abanyapolitike, abantu bose, buri wese ufite ijwi rigera kure
natabaze dutabara. Dukeneye gutabarwa kandi ubutabazi bukomeye ni amaboko yacu niyo azadutabara, abandi bakadutera ingabo mu bitugu. Urakoze cyane, reka ngushimire ku bw'umwanya wawe, ngushimire ku bitekerezo byawe byiza. Shimira abakunzi ba Afrimedia Live, abantu twabanye, abantu mukunda ibiganiro byacu, abakunda icano. Imana ibahe imigisha, ariko nanone nimba ukunze iki kiganiro gisangiza abandi, ibi bitekerezo bigere kure. Urakoze cyane, Imana ibarinde. A world of stories.